Abatorino n'abakozi kurunjo mu kwirukanga ibiringwa n'ibigufu okurekera hamwe no kuguruka okorwa mu mashomero 18 agitabiro mu mpakeza gara mu Kibingo Girls rya Kasinga Che Sacred Heart Mushanga Kitagata SS Kigarama Seed School Masioro Vocational na Gandi Nobahagwire njara nyamwinje kateganise mpakezi bitu zigumizemu aho Kibingo Girls singira bishiki bwa nyuma yo kutunga ubonero 2009 rya Kasinga Che Kasingo Mbojo no ubonero 2014 kandi Kitagata SS singwire cya zona hamwe no ubonero 35 abazana shatana mukaga nabo batorino kandi nibija kujokera Shema district mu mpaka z'amashomero ga Uganda yone ziri kwija kuba mu district ya Tororo okwezo kurukwija Shema district nyenda kusima abebembezi na mnonga aba headmaster y'amashomero ga senior abo kuba district ya Shema buri mwaka kumara imyaka 15 hwire ipine genda aharenguru y'ihanga ryona twarayo team ya athletics nyenda kubasima abo kuba icyo igeno record mpango mnonga yes erizoba nkashema district twatwine championship ya athletics kandi nka Sacred Heart twatwinemu abeji bakuparticipating mu mizano yombi field zombi okwiruka kuruka ibyo kurekera na burucumwe bituza kuba twinemu representatives abakurwa mu ishomero n'iryo rimwe ka ryashatu na batana bakwenda district yona neto kuba twineho nk'abana nk'ikumi mizano kandi n'abana bakora mizano bizoba tegateka mu mwanya n'umurugi kandi abana binja kurekera district ya Shema Singa Center for Education twakoraje munonga kandi abana bitu abinji babatorana za kurekera Shema district mu championship ya Tororo kandi ntumanyangu bahikayo nibija kurekera je district yitu nobere championship ya Tororo gumire konkantu manyangu tubesiga Habwa TV West and Alogias Byamukama.